Mantap angin pulih kitab jing pun pau ngono menungkong. Kedukot kebakat pra. Mat ngala jalong ubalayap. Te hakmi ngalong ba im shigi bom jukut ki bom jukut. Bat ngadon ken gi shabi ka dujok bat ka jingyap. Kini de kentin jong Jisu. Ngadon ken ki shabi jong ka dujok bat ka jingyap. Ngan pulih pine Bible jonga ka Bible pereng kong kumne. Ngadon ken yegi shabi jong ka Hades bat ka jingyap. Ngadon ki shabi jong ka Hades bat ka jingyap. Ka Bible kasi berim kong ngadon ki shabi jong ka dujok. Kemut ke ketin dujok hang tu kedai ketin Hades. Ka original kedai ketin Hades. Namar Hades kedai ka ketin Greek bat ke Testament with malat ho ketin Greek. Ladai people gini na ka biasa ba thamai pat ka Bible jong ka balang Protestan ka thamai. Ka ongkum ni hagat khot ka bakat pra. Ngadon ke bor halor ka jinyap bat ka perthei ki bayap. Ngadon ke bor halor ka jinyap bat ka perthei ki bayap. Haga biasa ba thamai pat ka ong ka khot ka perthei ki bayap. Ka berim ka ong ka dujok. Ka ni Bible jinga ka ong ka Hades. Pulipin ke King James bat, ke Bible King James. Kong kumno. Kitab jing penpau kong nong kong tkot wakat pra. Alright. Ngadon kenyi shabi jong ke dujok bat ke jingyap. See, I have the keys of hell and of death. Ngadon yek shabi jong ke dujok bat ke jingyap. Lada people kini na ke Bible jong ke Roman Catholic Bible kasi ka ong ngadon kenyi ke shabi jong ka jingyap bat ke nurok. Ke nurok bat ke jingyap. Bible kasi jong Roman Catholic ka ong ke nurok. Ke nurok. Ke nurok aji syagam de ketin kasi. Wala kedai makna ketin kasi harengi syuyo ye ka de ke bangi shim keleng na ke ketin Hindi. Na ketin Hindi. Ha ketin Hindi ki ongka ke narak kemut ke dujok. So ke Bible kasi jong Roman Catholic ke penkela tu ketin Hades ya ka nurok. Nurok kemut ke dujok ke johi. Ladangan ngan penipi pat mentaya ki Bible beper arpan rutli ki Bible kumno ki penkela ni ketin Hades. Ha kitab jipen pau. Kalau nong benkong kat kat pra. Ha ka Young's literal translation ka klempen kelai tu ketin ke ka bakan ne Hades. King James ka pen kelai ka kum ka dujok. Ka New King James ka ka bakan ne Hades. Ka New Living Translation ka pen kelai ka kum ka jingtep. Ka jingtep. Akmi adon ye shabi jong ka jingtep ba ka jingyap. Ke Hebrew Names Version ke penkelado ketin Sheol. Akmi ngadon yang shabi jong ke Sheol bat ke jingyap. Ke Revised Standard Version, ke NIV, ke ESV, ke CSB, ke ASV, ke Darby, kini baro ke Bible ki klempen kelado ketin ke ka bakane Hades. Ha ke World English Bible ke penkelai ka dujok. Akmi ngadon yang shabi jong ke dujok bat ke jingyap. Ke Net Bible bat ke BBE. Ke Net Bible klempen kelai tu ketin ke ka bakane Hades. Ke BBE ke pen kelai ka dujok. Ke New American Standard Bible ke ka bakane Hades. Ke Contemporary English Version ke pen kelai tu ketin ke World of the Dead kemut ke perthei jong ke bayap. Kum ke Bible kasi jongi ke batmai. Perthei ke bayap. Ke Easy to Read Version ke ka bakane Hades. Ke Modern English Version ke ka bakane Hades. Ke New Century Version ke pen kelai ka kum ke jaka ki bayap. Ke Passion Translation ke pen kelai kum ke perthei ke bomla ban yoi. Ke perthei bomla yoi. Unseen World. Ke perthei bomla yoi. Ke Weymouth ke Nero ke ka bakane Hades. Ke Dewey Rhymes ke pen kelai ka dujok. Ke Noah Webster Bible ru kene ke pen kelai ka kum ke dujok. So kini gidai ki nang tabat kini ki lightly Bible kasi
barim Bible si bathmai bat ka balang Roman Catholic ki penkelai ka kedujok ka perthai bayap bat ka nurok so ke egni ke hedes kitab jing papa nungkong khat pra kat kum kasi Bible barim jengi ka ong ka kedujok ka kum ka bathmai ka ong ka perthai ke bayap habang ikran pang kedujok pidon kam masung tho pitim lada pi puli gani git khot na ka bias ai bathmai pinam lap bagade kedujok pilap pinlap bagade ka perthai ki bayap habang perthai ke bayap kumot baro bayap ulai sta umdai tang pop ulai chata sab had dujok umdai tang uba pop uba lei dujok uba bohok rolei dujok ka shong ha Bible ka bapi pulai lada pi pulai ga na gani pinlap bagade ga dujok lada pi pulai na gani pinlap bagade ka perthai ke bayap la pi pulai ga na ga Hebrew names version gade ga Sheol hakimi ong gisu ngadon ye ga shabi jong ga Sheol bat ka jingyap ken ma ba ka Bible jong apa ka ong hakimi ngadon ye ga shabi jong ga Hades bat ka jingyap ken ma ba ka Hades ka yele rengkat bat ka jingyap ka bemut sapa pite balik ngi translate ka teng ngi teng pen kelai ka dojok teng ngi pen kelai ka jingtep teng ngi pen kelai ka perthai ke bayap ka nurok kadang dai namar ba ngimtip ka egni jaka lada pilai pa batai how Greek udon lang jong gor kom batai jo uspang Hades Greek batai pi de wai pat gor kom let's say ngin sa poch taro ka Hades ka kum ga jingo i jong Greek ka Hades ka kum gor kom berkat jong Greek ngin sa poch ta lada pi shukali Greek batai pi de wai pat ka bomi de ka kum ga Bible haba Bible ka crunch pang Hades ka crunch pang Sheol haba Greek ke batai pis pang Hades ka Hades jong Greek kam dai kum ka Sheol jong Hebrew jong Jew ka de ga wai pat hare ka Hades ka bang ha Bible ngin lab bagade ka Sheol ga dai ga jaka ka ba baro ke ba pop ha ga ba baro ke ba yap ke le her shaka u Jacob bo yap ong ngale sha Sheol ka Bible King James ong ngale sha jingtep but ngan le shiga thliu ka Bible ka si jingi ko ngan le shiga jingtep people in do rhymes ong u Jacob ong ngan le sha dujok sho khon janga mo ka dujok pidan kam masu tho lo pe ka dujok habong dujok pi ka yu ong dujok kamot changi sha rilom si jantia sin bolong dujok kamot ngi tip ai de to hare la da pilong kinong pule bania ai ka Bible pintip ka de ka pintip ba dujok kam dai kum to ba pi mudur ka ba ngi ju mudur kam dai kum to ru Jacob ule che dujok ka sha de ru ba hok ule che dujok Joseph ule che dujok baro inong pop baro ke ba yap ba hok bat ba pop ha ka testament berim kile che Sheol baro khoi ngi yo ibat mata kitab jing pen pau lung kong hat pra Jisu ong khmi don ye shabi jong ka Hades ka mot ka Sheol ha khmi don ye shabi jong ka Sheol bat ka jing yap hajin sha ka Sheol kaya lek rengkat ba gajing yap namar ka Sheol ka de gajing yap simple full stop ka Hades kaya rengkat ba gajing yap namar ka Hades ka de gajing yap full stop habangi pulih tin Hades ngi shem ji namar bangi ngim pulih bhai ka Bible ngim ti bnya bhai ka Bible ngi pulih petang we ka Bible sirta ngi pulih ya ka Bible bat ngim tip kumno pen kala ngi yo i bai bagadon kelong kum ne pat ka de molong tang kum ne dan ki bri ba perkat kum ne habanga ong ki ka Bible Society of India ka pen kala thamai ka Bible manta ka bagi khot ka common language kamot ka kentin ka ba ki bri ki kren manta hagane ka juk ka ba manta haga spas nem ka ba ar pawai dan kibri kibang sunutan ada kita yang nang no yo bor ban pen kelak tinu blay don lak mo ban pen kelak tinu blay kum kita ro kibri don sani jari lom jongi lom gasi jaga briu hanya trap so kini kita kiba kerkom berkat jongi briu sepang ka dujok sim ong dujok kemud gede to ba jaka hare play ya ka Bible pilap baga dujok pen kelak kan kitin ma per ter mantang dang le ya ka Hades so ka tin Hades haga Bible ka si barim ka pen kelai haga tab ji pau nu kong khat pra ka pen kelai ka kum ka dujok hare pilap bagi pen kelai thamai ka na Bible ba thamai ka de kam de dujok ka de ka perthei ka bayap
naga Bible jong Halaman Catholic kadai ka nurok naga King James pinlap bagadai ka dujok bat naga Hebrew version pinlap bagadai ka Sheol naga Young's translation pinlap bagadai ka Hades naga New Living Translation pinlap bagadai ka jingtep naga New Century Version pinlap bagadai ka jaka jeng ke bayap naga Contemporary English Version pinlap bagadai ka jaka perthei chong ke bayap so habong dujok kadai habong dujok kadai ka jingtep sampul habong dujok kadai jingtep habong dujok ke keren chapang ke jingyap